Imirhatsho ye-SABC yenze ezibukwako kibonongorwana be-Telkom SA Radio Awards e-Sandton Convention Centre. I-SABC ibuye nabonongorwana abama-27. Unongorwana ongomkhulu omrhatsho ophambili kunayo yonke i-SABC kothethwe yiKwekwezi FM. Akusinongorwana loyo kwaphela, kodwana nayo ube nabaphekeleli. Umbikindaba we-SABC uDlozi Mnisi ukhulumisana nomphathi wemrhatsho ye-SABC eMpumalanga, uNkosinathi Ntuli. Thokoza Thulani Mbala injalo sinomphathi wemrhatsho ye-SABC eMpumalanga uNkosinathi Ntuli. Mhlalukwana, asithome ngokunithokozisa nemrhatsho yeKwekwezi FM neligwalagwala ngokuthumba kuma-Telkom Awards. Ngiyathokoza Dlozi, ngithokoza khulu kwamambala, sithokoza nabo bonke abalaleli abasisekeleko. Ungakhe mhlambe uhlathululele umbukeli ekhaya ukuthi ngimiphi imkhakha enithumbekiyo nokuthi batsho ukuthini kini nemrhatsho abonongorwana kini nabalaleli? Wow, kutsho kukhulu-ke lokhu. Imikhakha esithumbekiyo iKwekwezi FM neligwalagwala FM, khumbule ukuthi bekukokuthoma nonyaka nje ukuthi imirhatsho emibili izifumane inyulwa ngalendlela inyulwe ngayo ngaphakathi kwama-Telkom Radio Awards. Okutsho khona ukuthi nonyaka nje senze ngamandla siqinisekisa ukuthi sibuya nakho konke lokho esikufumeneko begodu besifuna ngale kwakhona okutshengisa ukuthi kusesekudela siyakhona, kodwana ibanga lilide linje kuningi ke godu esele sesikwenzile. Hlangana nabonongorwana esibuye nabo kufaka hlangana unongorwana ukukhamba phambili namtjana kwehlelo elikhamba phambili lemine ekulu elichayelwa nguBiziwe emrhatshweni Kwekwezi FM. Kube godu kunongorwana abahala bangakabongwa ama-documentaries kutshengisa ukuthi ama-documentaries weKwekwezi FM akhamba phambili njenganje eSewula Afrika, lithulwa ngubongwe osemoyeni lo njenganje. Ngale kwalapho kube ngunongorwana wokusekelwa abalaleli khulu otshengiswe abalaleli beligwalagwala FM, okutsho khona ukuthi lokho esikuphakelako kubanikeza namba la kungilokho abakufunako. Bese kuba ngomkhulu kunongorwana odlula bonke hlangana kwabonongorwana bebakhona be-Telkom Radio Awards, unongorwana womrhatsho okukhamba phambili emirhatshweni erhatshela umphakathi, i-PBS Station of the Year ethunjwe iKwekwezi FM nonyaka nje, nekuyinto engokokuthoma yenzeka eminyakeni ema-42 yomrhatsho iKwekwezi FM begodu netshengisa ituthuko yomrhatsho. Mhlalukwana, ngikuphi mhlambe enikwenzileko nimrhatsho ekuhlukileko okunenze bona ninikelwe unongorwana ukuba mrhatsho ephambili kiyo yonke ye-SABC? Yazi navane sitshela abantu sithi uMuhammad Ali wathi nakatshoko ukuthi ubona wena ukhanyazela kwamalehe lokhu namhlanje okubonakele ngomgqibelo weSandton Convention Centre ngokwakho ipili yasithumbi ngaphakathi evadleni, nakuyipi ithunjwa ngaphambi kobana kufike evadleni. Kuthethe iminyaka emine sikuhlelela lokhu, sikhamba sichukuchulula amahlelo, sichukulula into ezihlukahlukeneko ezifaka hlangana ukuhleleka kwawo amahlelo nalokho esikumumethe ngaphakathi emahlelweni begodwa nokuthi sikhulume nabalaleli ngobduze. Khumbula nge-social media ne-digital media siyisebenzisa kule isenza sikhona ukufumana ngobulula ukuthi umlaleli ngikuphi afuna ukufumana begodu lokho sikwenze Kwekwezi FM, sikwenze kuligwalagwala FM nokutshengisa ukuthi abalaleli bafumana lokho abakufunako ngaphakathi emrhatshweni. Kodwa ngale kwalapho namahlelo ethu akhuluma nasi into ephathelene nokuthuthukisa kwesitjhaba ekuyinto emumethwe mongo othwele imirhatsho yemiphakathi erhatshela imiphakathi ngaphakathi e-SABC. I-PBS mandate yethu ithi ekufanele sikwenze kukufundisa, kuqinisekisa ukuthi siyabika begodwa siqinisekise nokuthi siyathabisa. Ngikho-ke sikwenzileko lokho ngakho konke esikwenzako, kodwa nokuqakatheke khulu sithokoza abalaleli bethu bona abathe nanyana sesikhamba senza amajuguluko lapha nalapha batshengisa isekelo labo. Namhlanje nasi imvuzo bayayibona, sithokoza siqedi, sithi kwangathi uzimo nabezimba ngabalula nako umnono phezu kwabo. Iyazwakala sesiyiphetha mhlalukwana ikulumo ethu, mhlambe kumlaleli osekela iKwekwezi FM ngikuphi ongathanda ukukutsho kuye? Yo, sihlalelwa amagama okuthokoza, sihlalelwa amagama okumthokoza umlaleli, kodwa nasithome njengokuthi sithi sithokoza siqede imlaleli siKwekwezi FM si-SABC Mpumalanga, sithi okwenzeka ithi nonyaka nje ungagcina nakancane kunenge sisakuphathele khona. Ngikho sithoma ngokuthi asokugidinga nawe njengoba nasenza njengomhla ka-16 la sithi khona umlaleli ngeveke ezako ngelesibili akeza azokugidinga nathi njengoba nasabe sigidinga ngale ngekhulisile Palace. La sithi khona izamlaleli uzokubona nangunongorwana nakho begodwa uzokwazi ukucoca uthinta abahatshi bakho uthabele nakumvuzo yemisebenzi yakho.
ngale kwalapho nakumahlelo vele sisazomphakela wona ngendlela awafuna ngakhona sithanda siphelela nenhliziyo ke lokho nakunento afuna ukuyiphawula afuna ukuyiveza sisabawana nje ukuthi ayisebenzise i-email ethi info@kwekwezfm.co.za ngoba na mibono efana nayo leyo eyenza ukuthi sikwazi ukukhibelela sikwazi ukuqinisa la siqinise khona begodwa sikwazi ukuthi sivuke ngamandla amatsha ngokwazi ukuthi lokho esikwenzako kungilokho okufunwa umlaleli sazomsebenzela kodwa umlaleli kude la siya khona sithokoza ngikho ngithi nasithokoza konje sithokoza umlaleli ababelani amabhizinisi nawo nje wonke umuntu oqinisekisa ukuthi Kwekwezi FM iyakhula sithi abahlali neKwekwezi FM njalo kusesikunenge sibaphathele khona nakubo somabhizinisi SABC kusekhaya Kwekwezi FM kungakwethu. Sithokoze khulu umhlalukwana esikhathi sakho ukuthi uphumelele uzokhulumisana nathi lapha endabeni zesindebele kukhanya ba namba la kukhanya ba sithokoze Dlozi sithokoze nabo bonke abalingani uthandwa enarheni iKwekwezi FM kukhanya ba.